fasol picto na abat. Sila umal tau sanga talu na maaya o Amerika. O le tele o na tau sanga. O papalangi na tofia ili no foal na. Ai taua il pese faleu. Tupo le tunu na e filifili se ei mai mfafoe il fai ngamalo tuilo manu. Solo lem tau ese sunia talo sa moe manue le fati le finangalo le tapa au le lan o lau wai ko vana foi lea ua tu malo le foa a fai te tangi tau ese sunia o lau ko vana au tangi o a o tua i mfua pa fo Wale malo ila susu matua ile
Mātango fia si ponga ya mai le fianga o paleu ya inga tai manono le poi bainga le oli o le astolu o Januari lo olo lima tato fo lau mai le mātango fia le lofo le ri le poi tau sanga fo sui le numera lo olo lima ya tato te ngona lama le whatau wa ya tato bibi i le tua ya mfa fo i o lona bi inga i me sili tau si mai le na fo i tau sanga ua mo watu te lo fi tam pa inta ta wasa mai leana ia ele tu la fo ia la mo to so for ta to ola fo ina fe moi si taimi mauta mala ele sin ia le lo fo ni to te le lama manu lana fa na fa to tua fa ia lon fin ngano le ta to ma puta i lungo pe am ngano e ale to tua fa wa le radio sa mo so lima e ma to lu a mo ia ma no fo lau ma no le pane pa tano pa tu dengan pa no ano tano lama mo so ta inga mana fionga le pule o le ti mana fionga le ano le inga mana ta inga mana le opo silfia tau tua fo ia neta mali ia ma le inga pa tua mana fa lo e so lana o fenga le venga le ti mana Jose Autos mai atu na tau sanga no falsa tu ia ma lan tau tua o lama i moto malao tono e kani sia me so fa la po tonga le ngata ngai sa mo nisi tu tua oi o lan tau tu ai mai se lava si linga tali seul fa mo o so e de tadia o no fa le tonu tonga tala te a fea le tui mana le fionga le pule anga mana ia tani lava o le lau fonga fia ia mai se e manino lava mai o io mo si film mano le tonu le pola amata ne tau sang e te le anga va alai fa amnianga a mo ro sa bibi i le ni fa tel pule ia le wa fionga le fionga le roli ia lau le lei foi ia le ngang pa lo e o foro pa talo pa tu lo fionga le ro linga mana tainga mana po le pule po le tri mana Jose Autos ma no le pane mana tu sanga ma no to tu atu nga venga mai ia ma lunga vi ingo le tu pa ni at po to sang fo ya lo ma po tu man no po ia me se nga venga mata tri mana lo nga venga mana ngang pa lo tai
tau fionga ala fa ia elo foi le tae au ia malo fa tai e tanoi tu nga umalava ia le puta pe noi le lange mama sai po mria le anga le leo tai ia le puto e mawo e lau sau noanga ma tango fie me umai le lofo le li ia e taluai o no le ua ba tu na tu sanga ia o fo tu sanga ia e le lava ni tele o por klame ma sani lava ia o ta to wo lava fa fin ngano le li ta to te la talanta lava I turanga uma ai mai se o te pena ina foi ia o tofi o wa tofi ai o le tua e pa ulama la tala to tala ai ai le sisi ato to le upulo le fa maoni e fa ngata foi ona mo le tangata ia o le manu no le na ia pangale le ia sisi ato to a mo le tangata ia le taimie to tofi ai ona tofi ma au onai la lava tu langa si lunga si lalo ia ala te mautu lava mauto vai mar to au le lofo le lofa mauni e le ai ma se mese se o la fo longa mau por kalame na la panga solo ia wa foi o le te manatu lava o le me uma te faia mo bi ingo le tua ngal man Dia dama. Mone saudo. Pa lo fa tai ngal mana e o te tau nu mai o la fa mai a foi ia o lai ma le fa ponga tu nu lai tai ia tu ila lo e sunga pe au ia au pa au ia stauso ia mon to e lua ia la la mo tam fa ia tu ia o fa tu ia au pa au ele fa tu nu ina lo sunga pe au ia ma le fo le sa o le family doctor se I to e tanga I ele fo mai ai le io o mo to ma la ne ia fa ina le io o mal pong sa pero tu nanga le na I stauso mal paro alo ngar man ia kai ia lesi ia masa ba ba ni ko am mo tu la no malangang paro ma dia na pu ia au le mea tam fai tano le li ia ai na to a nai to ina malo matua e to ia nga ia I ni ia na fa fia la to ia vai ni
i meo e ave fati e nei vai tau o aso fia vai nga fa pena ma so malolo ia ai o le tulanga na ia o ia ta ua e tate e fautua ina ila tunu olo ia ila le tofa male ia ai tu at pe tafa a le si se o ta ua botunga afa pole ale pe au nga pele Malo fapatai hanon mana ia ai la fotu ia sta ripoti le stolu Januari no olo lima manangang fa lolo. Apai, e malangang fapatai le tato Radio Samoa fa pe foi le tato team le ni foi tu la leato te msalo ia le nai ma lo foi le sunga la ia tawai a pe foi le talenga ia te umanu ia te lai te lo lava lai manvia la foi mai a fata autoria falmai la foi mo maltalo manvia le sunga ia te umanu lo fa trace uso ai vanga perele tato tautua tala tato unanga pen masaniai mai le valu a falvalu tai au sei pa ia lava le ono le fiafi a so to na i weekends ala to foi a falvalu anga ile lima ia e fo time kisi o nga venga vai pa pena ia ona fo o tato time e talai tu mau pea ia tato tabale ma tato promotions pe na tato tabale fo XUV 700 o tato Scorpio ki apu al Mahindra le lua fedua fa ia ma le lua fe lua lima le wa sabalia ia o le fu tau nu tabale lua fedua lima ia o tabale na o tato tabale fo tabale used cars pen masaniai o tato SUV o sport cars moalum fanau tato se fulun fo tele o tato fulun fo le funo to e o melo pisa nafi ki li vaina inisio tabale tauranga pa pe foi inisio ainga e local sai nei ta pikina la to sa ia tasio ainga i maua le la to tabale le fatuka i li vanei o le timaru ainga o mai fafo lo penana la to maua le refero e afeta la mana tu lo fa nga tolo pea le afeta la o ainga sa fatawina la to sa momua ia o la to a tausonga ia po ainga foi le na la to mai e fata watu la to sa le la to refero o lo maua todo wafe o lo tu mau pea le tato whainga mea alofa todo wafe au ni ngalo ia te oe le nā todo wafe e lunga lava fo o ingam tutunga tau whamalama ai a whapea o yeini a tato ai tā lafa tongi i o la fitu na i lava pe fo ina ini si o ai tā lafa o tu sfur fitu wafe sfur mo tupu wafe nisi fo i o tato ai tā lafu i le vaiaso o tua nai i le aso lua o tua nai nā vaenga uma pa soam whamamlama i lau labanga ngana i le tato tunu mai whaltua ia Rosita pena forte mai ta ia neri lima o le tato pulenga o le pule o le tato finance ia mala au whainga wenga pala o mai le tato ofisa i le lua fitu o lua fitu po le o Barcelau Chimana no Mertasi o Barcelau Faunu lua ono lua tasi o Barcelau Faunu lua ono lua tasi pe suma mali o mai le tato showroom po le tato main office i nei o tau i le lua balu Atkinson Avenue i nei o tau Tanga tonu lava le Pampensini ma le King Lisi tu awala i le tulmanu na Princess Street Atkinson Avenue o lo yele tato nanga fatau va ale Chimana mana tua tato tava le fo brand new cars ale Mahindra XUV 700 fa penale tato Scorpio ia a fatu saina le tau o tava le fo lo ne vai tau e tau ngo fie mamao la e tai fit full tai babs full anga ilunga ia ao le fast full ma limas full ia tau o tato tava le fo nei leilo suma mali mai tato ofisa pete vala au mai fo tato ke foni na lua fitu o lua fitu monisfa talanga mal falalu ta mola tunu pele ia anga lele tu e fofanga matiute le weekend fo ia taiau ia fa pena fo ile sa ia tu fo au na tofi le tu to se tobine lava ile ufolfola ile weekend ile sta ia manuia tele lava fo ile nei weekend fa soi foia Malo vaptai ngan mana ngan le po le lo tau tua mata ne tau sanga pa amnia le man ia ngan mo to le ne so fa so foia ya vaptai so foia le pinga ngan mana tai ngan mana e le lo tal no le olu tasi lima fa valu ono fa lima olu tasi lima fa valu ono fa lima ia pe mal au fo ile o Barcelau fa ono luo tasi o Barcelau fa ono luo tasi ia po lato ofisa au tu le lua fitu ofa o lua fitu ofa o lua fitu mo leila malato le lua sulvano Atkinson Avenue i Otahu ma wale tau tu ale Chimana House e Autos balu mi lute ona tale o le tula tasi ta tonu ta tasi o tau tu a se yuli manau
ne po amato ne tau sanga ian whanga solo leo tātou por kalame ia to e whātāropa tu pa ia maurunga o tātou tu no mai lava I maunga maurunga pa ia se o pitu titi tā lofa lava ia pa peino po leo whangarunga tu tofia ne tua so sto vine ia o whalofa whātāropa tu la tōru tātou tu no o lava na ianum whanau le ngata lea so se mauta ngase I mauta malau o atu nu o mamau ia wai lava ile o atu ese pa mnio le tau sangpau ia manuia lama le tau sangapau I maise o tu asensina na o tamā na o tina ma lor tau wasa ma lor fo lau bi ia neri tātou tu tu vai mai lontolu aso le tau sangapau lua o lua lima ia mo lunga bi inga o le tua tu mau le tua lona bi inga e whātano whātu tānofa lava tānofa le uso tina tu whāpine o turi o lātou whāsananga so sto ese alofa atu whātano whātu ia me se po nai yalom pa nau ta lofa ta mtende ia ia to mano longa na minute so tai foi le ia ma sunga ya si yuli umalau pa ta lofa tu le tina tu ia po au sini ma no falo lo fa tu ya to tu ia pele pa ma longa le li ta hiri tu ina ma no lava ma puta mai I Australia ia mai na to ma lava o lo ma puta mai la vei pa mau ta lise a whanene ia malo lava whaptai a mosa mai me le pone ia malo le tuno lo whapenal maputa mai I lunga le penga tapa ilangi ia pena fo le YouTube channel alofa te leantu pura I Elizabeth Firo ia malo lava ta wasa mai ia whaptai a Katerina tali malie ia malo lava whaptai whamlea tupo tau sangfo ia manuia lava le tau sangfo le alofa malanga leo lo ta tua
Mario Swao Felice Michaele no July Marta so Jamie tonight se conecta le July tasi totua se Julio Malau pa por mano ta to no e tanto tala au inatu I lau lava ngana ai au se mai lau pa ponga Samoa. Mario Joseph Fota taito e fatalo fat fo tapo ingala tunu le nei tula le uri tula fo molo fa fo mai momo atu tala tumua. Mario le tina Maori sa ia favaina le pati ale te pati Maori. A matanga luenga mo le ave se or swa o le va or fite le sami ni silo ngoto I Samoa. Ta longa failo e Joseph pakala na panga pitu siliat. Ona fefeu. Pa mai e falo te leino nei tala. O le tina fai por kiki momoa New Zealand Dame Tariana Turia ua maliune. O Dame Tariana sa ia whaavai ale pātia Māori ale te pāti Māori. Maha vea I fo I masoate tai. Ta fia le ngāse ngāse o le stroke I rā matanga o le vai asa maripu tia I le tai o nei lona maliu. E se furu varu te sanga o te utua I le Parliament o New Zealand. E peona sa urua a vea I mo fai pule ma I le lisi ale pātia le leipa. O le te sanga I luafe ma le whā sa tu muri e sei ma le leipa. Ma tu e te liwa I le Parliament ino o manu malo le whai ngā pālota whai tu malo mo le vai ngā whau whai a le te pāti Māori. O se sua enga whau o whai loa e tangata Pasifik o wha mautu I New Zealand nei e tu wau. E mawaru ngā tu le whaatula ngana o le mafo whau I iai. Pea whaatusa tsati ai lātou o lo nofo pēa I motu I le Pasifika. O le tamata I tustala ta iulu Joanna ata era Minster o lo wha mai aina lan suenga I lona whailonga maolunga o le PhD I le matanga luenga o waila ua mafo whau a le University of Otago, le University of Otago Department of Psychological Medicine. Na e whaari ai, o a whianga o mafo whau ese lawa I tangata Pasifika. Ina o lato whaatusa tsaina tangata ese Pasifika mātua. O le whaatula ngano I lato e a whianga o langona ma le atu tu vale. E mawaru ngati a I lato e whananau New Zealand, na I lo I lato e whananau I le Pasifika. O le whaatula ngana e furinga mai e si tia a o whaaru taimi eno no whai I ao tero nei. O no le tūlanga, o le tō telo tangata suesu e Pasifika e talanoai e winga I a whianga e iai. O no whesuia ingo tūmanga no, pe a malanga mai tangata Pasifika e wha mautu ai I New Zealand nei. O le numero I lanto e whano soi fwoi whaalawala veilunga o ala te tele mo le vai tau aso mano lo le Kirisimasi ua mai atu nei. Wa nga I atu le whaamawina I le pita sili atu le ona mawalalo I tono o le tele o ni tausanga. I le teminei o taru tala o te fwoi numero I lanto o whano soi fwoi le o whaamautuina le teminei o sfumatolu. Pea whaatusa tsatu le lua sfuma le lua sa iai I le tausanga o mawai. Ma le se furuma le iwa I le tausanga I lumatu. Ai o le fwoi numero I tausanga nei tu wa we wha o popoina o no stangata e to tasolo I ei pēsi tūlanga tinga aina I se whaalavlave. Tau taavale sa tupu mai le pōna Paulata I Morrinsville. Marisio whaalavlave sa tupu mai te tono le no. A whai ai wha mautui na pēle au wha inga o iei nei. O le a vea loa ma se fwoi numero pito siri atu le o na mawa lalo o iai. Telu mai le Kirisimasi o le roafe ma le lua se fulu. Le esfuru tasi soi fua sa whanoai whaalavlave tau taavale lunga o ala te tele. Vai taimi o aso malo lo le Krismasi. O le vai taimi alo I aso malo lo le Krismasi a matamai le whai le fiafi a o lumana I le aso le Krismasi. Ia ai mai ai leono I le tae au o le aso preile. E tu sama wha mau maunga na matanga alu ngo whela wa inga. I le taimi nei mo le tausanga ruafe ma le rufu wha. O luce la uiva suma le taso I fua o whanoai. Te tūlanga pito sili atu na maulalo ton mai le luce la ulima suma le tolu o maliu. Ta wha mawina li silia ma le te fulu tausanga o tonai I le lua afe ma le tolu. O le tausanga pito sili atu na le anga sa I wha mau maunga. O le afe iwi sa lau fit spul tolu. Le ai valu se lau, whala spul tauso I fua sa whanoi, I whaalavlave I lunga o le tele li tausanga. I le vai taimi au tele se maa o lalo le whaito wau whai o le tunu, na I lo le taimi nei. Wa amtaina nei ngā luenga mo le ave se o swa umai le vaa fita le samia ni stila le HMN series Manawanui. Le olo ngoto le talfata I saere moto o polu. O le vaa sa ngoto ina woso I lunga o le au mamuai le aso no ke topa o le tausan tuluai. Ma le au vaa ma le pase se pitsu ma le lima sa saonga le mu o na lave I ese. O le suenga se wha masinonga sa whiria whaia I ai le suenga. Na wha matuina le lato li poti la solus fruivo November.
Le sa mawai, o le mafu anga tu sa o le ponga yo le whaalavi. O le telon se seo tangata, o le winga. O le masini o komete o na ulina le vaa po le autopilot. Sa le te peina, i le teimi sa te wai. Sa wai le ripoti. O le whaawau ai o na ulina le masini o le vaa sa ai ua nea i le whaawau na nga i le ele. Ma oso i lunga o le au matoali ai. O kampania New Zealand a le Pacific 7 Limited, ma le Bay Underwater Services Limited, wa ave ia ile taula inga mo le ave sea malafo ia le swao u mai situ ai ngo vai ngai o to tai sami mai le vaa o lo ia pe lungo le vaa le temenei. Pa ali ele suisi ni o le fita New Zealand mo ngā rua Fatino Commodore Andrew Brown. O se vai ngā telo pen sini swao vaa mai situ ai ngo swao o lo ia le vaa. O le awhai tau vai aso e ave sea ai. Mai e tāwai, o le kulula tele o le awhai mateliu ia pia e utu e seina swa o mateu ini tane te tele. A o ngā lulu e le malo i ngā sesenga mo le lafo ia. Ali e Commodore Brown, o le teimine i ngā sesenga o le avese o swa o e lave to e whae te tinga tā. Mai o se mea tā o tele le whai o le ngā luenga, ma le whae tete. O teu punga la au whaata tia i whapole o piso le leo i Nelson. Pema fa mai senga ya mana ia mana tua ni tinale o leo sa tini sinia Lena Fleming sa fasio tia ila so le tausanga fo o le ri o lo tua ia le tanga te valina o le tinale o leo ile ave fa sa o ia o lanta vale sa tu la il fa masnonga ile so o Fleming o le isi o leo e tolua sa so oina ile ta vale le fa ta fa Buxton in Nelson ile tu sa male lua ile o le so mo January muliane maliwa i manua sa fiai. O le tai au nei sa va ai tanga te lau telo whaata tia i te ufunga la au ilu mo leo piso leo i Nelson. O le au whainga rue ngā leo sa va ai maloi mata o au ina i pepa matusi o wha mai senga e ave le aingo Fleming. O le leo sa tini sinia Adam Ramsey o lo iai per whalemai se a whianga tunga ai o lo iai stulanga solonga manuia. O le leo lo na tolu sa whia i le lava whaaralave sa whai e ngā tenga ilu na ulu matoi te ai tua mara whalemai. O iso tangata lau tele te o lua sa wha manu o liai fo i le ra wha lave e au whiai masitina sa ngaule lima. O le lesa sa sai ofta iai ma morianga re whasio tangata ma le tau mwhai e wha o le mariu, lua morianga re wha o lima e wha o ngai se ta avale o se a upenga, lua morianga re wha manu o lia ma re wha moi moina, ave ta avale ma tau tia, ave ta avale ai olo se ia le sene. Sa tula ai le wha masnonga wha tu malo i Nelson, isi na taimi ale ma mao tunei, wha awau na lokai nai. Tau fiat whai loro na ingoan, mo aso e fitu. Ma le wha moe tu e tula e wha masnonga maurunga i Nelson, i le aso te furu ma le wha o le masin fo, le masin ei, masin fo, whipare. Sa taunu atu lau whai ngā ruenga la vea i se wa inga matautia, matua i vevesi ma whenua mea i toi matautia, se wa inga lea, i se no whangai Honolulu i Hawaii, i leu te telo me wha pāpāpo fireworks, o le tausang fo sa salalau, papa o ni mea ma ai ma inei me fa papa po strapano sa felele solo mo fastio tia tanga te tolu ai fa manu oli ai le silia malito lu se fulu ini solo o yai ini tulanga tinga ina tu sai mali boti li boti ai to lu ta ma tai sa fando i lava so i fu le me sta tu poi le fa lave ai le isi ta ma tai sa mali mulmuliane fa mai o le fa lave sa fa matale nai le ko vano Hawaii chose green i le whelo inga mana tu stala ile asona nafi. O ia wha manino ai le tūlanga lama tia tele, e iai mea wha pāpā. O risi o le silia ma le luas fulu sa awina tu whale mai ni mua ngongo a whiai, ma manua mai mea ma ai sa whele le solo e a whiai mi tamaiti e peona wha alia e su i o fisa. O whaia nei su e ngā leo pe iai ni morianga e whaato ai mōre tangata, ta e tuina ne mea wha pāpā lata e le vai luanga o le pō, e peona sa wha alia e le o fisa silio leo e Honolulu, Arthur Logan. Ia taro tālonga, e tāsi lama le tui e sui ai mea uma, i le lololangi lo whai pelenga i fusuanga le pangama mafa. O lupe se ori ai lao li Joseph Parker o le isi ana fusuanga si to o ai le a fusuai. Mo le champino lololangi Daniel Dubois, e biona fusua i le tamapito sili o na lele i le lololangi le pangama mafa. Mai le whātau tunga ma Anthony Joshua e le whāsau ina mai le lima taumutau matautia le power di on o le fusuanga muli nei, le sa ia whāto i lalo ai, to i lalo i nai si le shangi ai, e ui lava i na whālua na whāpalasi e lea tamasaina. Pākai fōringa mai o lana tāleni o fausia lea,
I lunga I le fusu I tama fusu pito sili atu ona whaamatau le lato fusu. O ia whaeloina nei, ia le tama fusu peristania ia cho choice. O le tama fusu pito sili atu le ona whaingatā, o fusu iai. Ka e whaali ai li poti, o le pole la fusu anga ma choice I le roa ma le lofu lua. O le o se pole le moia, o se po whaingatā. O sauni atu le fusu anga, tā mai te le ai. Mai sa le te tau ona fusu. Ai lona ma fau, sa iai, o lona manatu, o la ia whaatama ia. Ai le mai ai o le tamarasang mua mai ai loa ilo, o se fusuanga o le a, le mo ia. O choice tu wau, e le manu malo ini tau o le sao ni lima, ia e po le leo sana fusalo. Ai le mea moni, o fetau iai lona ingo fusu o le chakanut. O choice ta manu malo ia pakali tu yoti, te tei mua le tale ni fusu pa professor paka o fai ina ili tu yoti. Ina o tā whia le fusu angali ta amarasanga fitu. Mai o mai lava le teminea na o le paua I lava leo le na whaia ina ili tu yoti. Nā toi le lei mai le fusu o paka mamanu malo I a Wilder Mashang. I le teminea o tā pena tuloa moreisa le fusu anga tele mo le siampina rolangi ma tupua. E le maasi na fou o February. O le tina pe o nā vea ma se tangata sa manu malo I pine auri ta alo ngā lo limpeka pito matua le toi fua I le rolangi sa toi fua mai ai. Ua maliu nei o Agnes Giletio Hungarian ma se tina sa whaolatia mai le Holocaust si amani ua maliu I se lau ma le tolu o tau sanga re soi fua. O le tina matua e se folu o limpeka sa tau whai, I le mai ai o le tau olo na lua, I le rolangi I le limo nei pine, o pine auru. To e tepa le tau sanga o tana ai o se tau sanga maruia tele mo au ta alo whaavao malo te mai tai Samoa. Ma o sao ni atu nei, I lui tau o le wafe mararufu lima tau sini o ai ta alo mo ipo le rolangi, ma ta amarasanga whaavao malo. O le aula kapia le manusina wa kuale whai mo le ta amarasanga ipo le rolangi le mai ai o na awai, I le tamarasanga o lo kapita I tō sumalilima le rolangi tolu o le World 15-3 le sa whai e Dubai I au topa. O le o lo kapiliki le whetu sa mo o kuale whai fōi mo le tamarasanga o le rolangi le tausanga rei I na ua manu malo I a whiti o ngā champini mo le wha pofo. Marolo atu le atu me op e istaimi le tātou masini ia ono kamai e au o inga pale kong ia e whapena lava ia ta tonu o loo nia lava maro tātou tonu le poi baenga o le aoli le fiafi o le asparaile o le aso tonu Ianuari no o no wha he nia lava tātou po launga po i nei tau sanga i le anga le lei mai o lo tātou matai Did
Maulur pa mawina ke lain luas so tolu maulung oro yai malon manu le pia pia suma limba mai ma cha pa uti munga le sto na e awo fo e luas su lo le bela pa mawina ma cha su limba no manu le po minga na cha le so sa pa uti munga awo fo e ya o le maulung le bela pa mawina ma la sa luas pu lo ya malon manu le pia pia suma fa o lo tu maulu pa uti munga i sa mo lo awo fo e lo su le bela pa mawina mai se o tātou tono ia malona manu le fiafi ia manatua pe lau talo sta vengana tala tau mo le silfia malona tātou wa tono ina ua tulai mana tātou taimi sud 5 minutu wa te aile tulai tasi tau tua le radio Samoa sud 5 iwa tolu a mo nai minute so tai po le mana tau tua ale Enterprise Motor Group le sunga ya kuso feel lei
so sopo o tangi si so ele a ele I ulu pe ia lololo ua ai fo I tafalo I ulu moto umanele fu atu mo ke batasi le foti polo mai ole si pe a o maule apa au wa pi olo na va ilona o la sasau a ole si pe a ua la fila la ulu o molu I totongu mafata yo mai lo mangu kope mai lai I mai ole moli se iva aila I aile awali umai o se ala umai I lo lima ye mau le mulumpe ai no fo ai le pakua solo llevado Chasila va ole mate ile me u fo mai ai ulu pe ole fanua u fia ai ai wa wala I lo tona ngai lua ile fanua mafua angale ole na nau I ala ua a ope a esele uni pe ale la ele ele se upe mawalu ngai supi la vale puru tele ope mai lai I mai ole moli se iva ai la I ai le awali umai o se ala umai I lo lima ye mau le lumpe ai no fo ai le pakua kope mai lai I mai o le moli se iva ai la I ai le awali umai o se ala umai I lo lima ye mau le lumpe ai no fo ai le pakua Radio Samoa. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tai me tura mai leo ua loa su lima minute o te ale tuna tasi tau tua de Radio Samoa su lima iwa tolu a mo. Ta tolu lo manuien mano tātou tunu o e nei mahenga le auri po le piapi o le aso whareile tātou anga atu po le wikendi a maisa lon tolu aso o le tausanga pou tō manat po e le nātou sanga o mo wat kari se honu lama I le alofa maranga leo le mtai sa tātou tau mate lava pe tō mania o api tām pang tānta wasa mai le ala ia o tān tonu lama I tātou le alofa o le li I tō soifua le o tātou tō au tō vai po I lon tolu o aso o tau sanga po ia e maurunga pēlona vi inga tātou tūtū mau pēr pātou tūam tatonu tātou po launga po nei tau sanga umi o la asavaria alamani malamani po pa ngā e tari ala ina e tātou po launga nei tau sanga po tātou te oa I le ni o ie tau tainu tātou sā ia mamanuia e tātou po launga o ave singa o a po ia me tutupu mariso I po mreola e le ia se me lilo se panga le li a ore taimi o le atua e whatau nuu ala me o tonu o le atua o lava oni o tātou whamasino atu whamasino ane whamasino ai o le pito la aule na o le atua e ana lana whamasino a whai tau mwhai whamasino o rongo winga o e fia atua tā tia whai al whamasinonga a me o tonu o le atua pe ano pa atu mai e tau sanga le tau sanga mai atu a o le taimi o le atua e whai alana
a mi o tonu o lan whamasinonga i a le tātou vevesi, i o tau suapa, i o aveai, o tūranga pēnā, i a whaororo ma au lava, i le nganga wha aloalo vane, wha pongane sunu, lea o ia taito le mamano le atunu e sa, i a tu o lalo lava tātou te wha no manu pēr matu i le, tu o le tātou ta tālo, mosi o tātou tunu o lau atu o lalo lea, tātou ta tālo mo le tātou tunu o Samoa, Alama tūlanga o tu i le tua, e taimi tali le tua, e mō pori fi le mō tātou pia o malama, ai e tātou tālo mō le pari mia marka peneta, min stam fai pule le tua ngai, le atoa Samoa, e meso le upingarong pa ia le tua, le aure maro man va siofo, e o lava i alum pa nau, lupe pa nele, tala leia Yesu Keriso, mana tua le tātou tālo, Tātou tu no soi fua e ai mola e teito e le ngano i o tōpin ngano. E lama i le sarai moni so e pa malama mama ai hati si o nā tunu. Mana tua pēr si o tātou tunu i taimimu. O lo te tāno mai po i nātou mō tātou. O alama me le po ua pe si o tupu mai po i se tāla upa ponga i ai. I ale po upea wa i solo i a ki a porum fe to so ai fa pa tolo roi tu nga umalama i la ua tu o lalo malo ua nganga tumul fa no tato tu atu i le atua tu atu i le atua e mau alfi le mu tato to ai ua ngalo atu i le nata usanga ngalo atu mona patia tato lafo i atu patia le nu ua ngalo ai mea tato tamo mo e puno wa i le anatanu lo fa tani mai ke riso sa ilia lo ai mole ma lo ke riso pa wane o nila lo langi ma vai pana me uma ta tom pa ye a lo aso i fu tu diale ai o emro wainga le ola e pa ba de no le na o man ta pena e lo ta to di pe ma vai so i fu mo lo ta to tu mau ma fai a lo pe ngalo ta to watu de tu e tau tai lo ta to safa mole mole i tau no le manuia pi tam pang ta lo taliala inai tātou pōlong ia lofa, au lofa le li nā vea i mei tātou pōlonga a matore ne tau sanga lua o lua lima lofa te rau teito pei maurungo le tātou tunu mai se o nai tō āsina sina o tau piapiri so i fua ala pa mano longa ne li e pa iatu pa iane pa ifo mau ar tō manosi le ato le atonu ua lofa atu le au pengara venga tutopi le tua lofa pe nā tā lai tāna lei maua ni nganga mo ia malon malo. Toi pa manuia atu le tausanga pou ia te o tou pele lo roto le malo le tono au kilani manu tutua oi o tono e mau. Ea, manuia la mara tātou po launga le tausanga pou a lofa te le atu. Bailo tusa le liso tātou manuia mana tua pe la tō pe ngai ma ngase o tino i so se mauta ngase i mauta malawa. Ia lofa le li marana pa mano longa e pa iatu maua mano si au nai lofa po le auso tō pa pino tina o turi o la tō pa salanga babe mai se lau pie se lau manatua le sala mua le wi o nata mai ai leo ia matua i fo to e fo i lo nai a lofa te le atu mo tō pis fo ina i alon pa nau pa mnia le atua tau tai e suru tātou sa o le moso ta inga ma le sunga ia ukuso Pia le lei le tautua le Enterprise Motor Group e pe on silpi ai lima fitasi Great South Road i Marewa bala au le o iwa lua fitu ono o po le o lua o fa o iwa fitu o lua ono fa o lua o fa o iwa fitu o lua ono fa o se uso ia ku sora umano roanga i Samoa ke o vilia ku o le kani mera i Samoa ia pa po sunga ia Terry Kun ia matau la tota o vena po tautua le Enterprise Motor Group i Manukau City mo le lava la tota tua pa mano po nga lue e company la masanga du lue manata usanga pe lava ia o au pisinesi le mano le tono pe nga pisinesi sa ili malo o ato company male nata usanga o auto nga wenga le lei e muli ato to Batur pa malo mal pa tai purenga le radio sa mo malo pale malo nga no lue me o ma le leita to faia mo le vi ngalo ta to tua batur pa malo le tru nga no lue so company nga no lue so business famia le ni ta to fo longa ile ne to sang fo o le a fo I
Ia, whangasoro kako pora. Le o mauti noa, o le laina le tātou te tuponi le peia e alumu moko. Se ia kore pule au seisi e ngai, isi taimi e tala noa tu isi ia o le mau, ia o tu langa iai. Ia, tonu lava, so longa manu ia tu a maua ngai musika ka koe pa koe. Mai ai fo ne aso a lea ele o tele tato por klame o le pai aso fo mor si pien malo tato no ia to a to e back to normal ai tato ofisa au tu I na le tolu ono pa tolu Hopper Avenue I Manukau City tau tu are Radio Samoa o iba lo no road sili mai ba tolu no mera na o silfia e ka to e fo I trading hours e masani ai le Radio Samoa le vai aso fo ia o taimi nei nisi o lo asesi mai le o tā la no male nganga whaano alo ia na o le ngā nua tu ima ia mai Yesu ia umoro ia le pan ia o le na ai e manuia tātou polongo le lo poleli patalo patu ia Catalina tali balie ia maro me lo patu o no so la to si la tu a tai Maria Leo Fao Fawateo Wong, Papai, o mai mo mai suru mau turun fono e lam tai rata ia Papai, malola male mai, pionga tu malu Papai, ma sin lema no falo, malola Maria so sangpo, ia pe no po ia tairi tuina mai merpone, malola Papai, ia ila to umo mapto mai, ne po ivaenga o le auli tau tua de Radio Samoa, Papai amosa mai merpone, ia malo le tunu nive to mata ia lo patu mia foi ia le tau sangpo ia to mila pono ia malo la papai ile mapto mai Marietta P papai mia tau sangpo Marietta ia malainga papai tele lama ia sa le leia o pia malo lo ho masingi na ko o le la vai masingi o la e o ako ku masingi ka mo fai ko mas ai me se ma to ia ka mo fai ko le me o masingi nga o silfi o computer le ai aso pa pia poko e fai ngonga uma e ke fiu lo la sa o mau ki ngai pa so ia pa o pia malo lo nga masingi wa lu po alu le ia mai lo peke Yesu wa alu le po alu le ao le ai pe la Yesu mio le lau ko fa ku le loko le penga ia ma lo lava mruia ta so po longa ile ne po to sanga ta re ma la to umala mi successu ia lo fa tu mruia ta to po longa quindi sabe lio kana fa ia ma lo lava ma lo le mai ai se o vai programma a retro le olla bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king a carpenter but you are the living word now come on yeah patalo fatu ya te sa mo le fo ya so le so fa ma lunga lava mal sisi dese o lo tatu ali o Yesu Keriso ma lo lava so fu manuia ia po fe fo me e fa fonga mai ne por kalame po lunga lo ta vale ia po lo ofisa ia po e te wanga e tu fo ngarwenga ia anga le tu fo ile tu ia te oema fa ma lo si fo ia te o ne yaso o le por kalame o le areto le ola lo mo me le luka sulfitu fa i pes fulma lima au le tasio i latou wana i loa ua whamalo lo ina ia ona toi fo i mai lea o ia ua whawhetai mai a te ia o le loto whawhetai e se fulu le pela na whamalo lo Yesu to atasi na toi fo i ma le loto whawhetai a e to a iwa ele ai whaalongo le tali e Yesu, a oi whera to o iwa. Nā o le tangata ese le o sau e vivi I le atua. E le ita ai Yesu pe wā ai le whangatia ona o le leai o se loto whawhetai o tangata. E lang o le māsangia lea, a whaila e toa
iwa ele I loto whaafetai le tātou matai, ai to o se fulu na whaamarolo, ia o le alme la e I tai pe ale maua le loto whaafetai o tangata. E le tasi aso na whai eise fono, sa au iai, ia ona whai meile al manatu le tasi tangata I le taitei fono. Ma alola vai lau sunga, ue whaafetai I o ma o, I lea e ka lesia ma lea e ka lesia. E te lei whaafetai mai lava le matu e ka lesia. Ma tau lea sa te lea le matu ngā ruenga na whai. Ia o le nā taimi. Ua ese alo ta manatu. Ua ta lei lua po le atonu le winga o le neitu e ngā mea. Ona pe ua ita le tangata lea. Ina ua le manatua le taitei fono se whaafetai I a te I lātou. Whameilu na manatu. Ua e whaafetai I ngā ruenga o ma o. Ai ngalo sau whaafetai I la mātou e ka lesia. Ia awhai o Iesu le tupu. Ai na le tasi le whaafetai na maua mai le safuru. O ai tātou e manatu ai e whaafetai I tātou e le tele o tangata. E sili o na whaia tātou ngā ruenga e vi I aile atua. Ma au na atua I tangata. Ai au le whaia tātou ngā ruenga. Inga ia maua I se tātou tanga whaafetai te le lava. Ia wa ia pele lo fatu no ke riso ia te oe. Tu sa pele a mana ia tangata tātou ngā lue ngā lofa. Tu sa pele I se tasi e whaftai atu ia te oe. Ono sa I pea, ma lofa pea, ma wawa ele tātou matai. Ia pete te talo fo Iesu. Atu te mana nao, whaia Iesu mana oe, e a mana ia I mātou e tangata. I mea mātou te whaia. E whesosoa ni mai ia I mātou. Ia, olo o mātou ai tā lafu ia te oe. Tauna e manatua, le ai tā lafu oe a Iesu. Ona o le whaolatanga na ia saunia mo I tātou. E tātou te whaafetai e I pē ia so uma. A wā tātou ngā luenga le lei e whai. E ngalo I tangata. Langa o le winga le o le lalulangi. E whainga tātelo na loto whaafetai. Ia, se furung whaamarolo Iesu. E iwa le ai. E to tasi na maua loto whaafetai. Whai whau e tinga ina. Whai whau e mawhatia I ngā ruenga le lei e whai I le atua ma whai matangata. A reise loto whaafetai. Au e te whaavai vai ai. Tu mau pēr oe mai on sai pēr mai wawai leli. Ia o le atua. Na te tau I a te oe. Ai a whai e te waai atu lo o reise loto whaafetai o tangata. E whai me ita loa. E lisi linga ngā la kulunga freeway, ngā lulunga le awala, fo ila oso tono le awala. Tangolo lisi tamana tu umeile ava noa. Ma ngai es ka vale ku umeile ava noa oso ko ele li ton. Ngā oso ko ka vale li kong. E kilo melka ngā ka lewa ku umeile ava ngoa. Ele lue kulunga lima pe e kulunga po e fesanga whafkai. Se ua ke ias kamala lea. Le li la lea mi o le leile ku ole ava ngoa. Yo makua I alu la koe a soor ka warenga wha e pu usa o le ika le waiei. Wa ika le a mai es whaafkai I langa whaaloalo renga whaiaku. Ka ku I whaaloalo e sawar ka wale alu kongu la wala ku le wango. E sawar ka wale alu e le ise wha e kulpupe karo ki. Se wale alu koe o songa koe kia pe la koe soor ka wale skamere walu la koe waku la wha e pu ka wala aua ku iei. Pura me ngali whafkai me iei. Ia le winga ngā leo langa ngi. A le maua se loko whafkai mea ki ngai. Ia ua soro reik au Iesu. Mai askara Iesu. E ko aiva e leo mai. Askasia singi kanga ese. A le iti ngā ai pe whaamuta ila na maluenga lei. Langa mena le ono sai. Pe a le whawhetaia o e tangata whamanuia le atua ia te ole nei aso suafo Iesu. Amen. Tala re nei, o
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tala tala le leona motu o le pawa e mala malama Pungai olo uingo a fa apealo na mafua anga Atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa Tasiva malulima e te upea I lo uanganga Amatanga o le pisinissimo se la asanga Oloa male fale a e tau fie matai Manatu I le malosi langona I le vai Maiti na ole olanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selunga na I Atali I leanga leanga Lea I se ono sai Mai tau sanga fea ngai pea mawhainga tā Nono fo I manono uta Wa pei I tau se pango tā Talafe avea I solo molia I le tula fono Fai mai e tafi e se ita o fanue umi e sa o loto Pena paana tinati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasi va malu I va mapu I maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maiti na ole olanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selunga na I Atali I leanga leanga Lea I se ono sai Tau fi mai wale angai ole auala Sa tau I ripea finau I se mea ua moni Aua o mato ulava o manono fa maoni E ma
tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selu manai A tali i le anga leanga Le ai se o musai Mapu mai tinga o le olanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selu manai A tali i le anga leanga Le ai se o musai Se pangwari o mapu i tinga band i o e mapu i tinga le o langa Wayne Madabaenga o pātuso paritua Maria Tausanga Pou. O le tebele to lai mai balu bi lute o na tāna le tu lai lua tā lua spa ponga le tautua le sunga a se yoli o malau tātou tala i vai panua. I lau lava ngana whangatur po leo tātou por kalame tā le tu lai wha sui po leo npo pats manipia ngāre i a taua Sabea L. Harrington. Ya, ma sunga ya Isaac Paunga, pat Simon Pa moe moe, panga sora leo tātou por klame. Tatono lo manuia manu tātou tono, toi pa manatu lava manu le tono, papa e whaaponga mai lau le tio whaaponga le tautua le Rio Samoa. E teimi ngano ya te o tō teimi wō in tā panga tu lo le wō po e whaita e lenga o mano longa, ma neia o se tūranga leia mai se o leva mai atu le tau. Le maua manoa e te ai fo i mtapanga ea papsanga e po ai ngole ngata leo e kane sia ai manatua e te me tu fa wai alom fa nau o le po moni atu lo e le o ia lau po atam fainga e antu atu ai o tafa ta o nei le ale pata pe ia o tai na la marto fa mau ia non fa manatua o telefo ia alom fa nau mau so i fo ta to e fa mala ngon ka ngua ili lo mala au moku i lalo la au afe mai lau ma le moris ko mai ki tu lo le ngana o babbe a po le ingo la au ke u ko inga more ungo le pamsingo ia ai emwange la ko lo ko mai ki lai mau so i fo mo pe ina ila to la o le wanga ia tu le yo yai po la to la pa ponga mai dungo le beach po le ai mai se lava le tu le no shoanga i tai e wa o tapanga umana ina na anga ia maro le tunu a meso e kane sia non fa manatua o le fa manatu ai pule al kamalo matua e lo ia fo i le la martu ia se tasi fo le e ma ia lum pa nau o le hotel tai e manatua e le umianga naku ai o mo aku le ele o ia silfia kamalanga so le o ia kaminga mako i Shakespeare so ka pa ia le wa Mastare au kamaro. O bibili inga, o paranku o bibili ka bili. Yengo wanwane ila lo se o ka bili se umo ko sa ungo ko no ila ka mai ki ai bibili inga. Ya panic ka mai ki bo pole. Ya o ispe ka ma ko e fa penga po. E paranku lo o bibili. La wa ngalo le melen ka fai. No ka fa mango ko la ka fai au. Le pape ka bili. I tanga na le leila na au wai. E la titia la nga ai tasile le fa moi o na o mo na fa ilo fo ia la to o lo tai matali i le va ingo o matapanga o mo na fa hilo mai mo si pe la to o anga i tu ai o manga kosi le lengo a ka ko sole ele ke ia i me fo anga mai a kwaso po ia le pai pu langa e suor kuria wari o ai ngai o mai fong o le ri o ai nga o mal le mo ko ki kano fa a le ka lo na tolu ya so to so po ya to pa manatu ngare radio sa mo tato umala mo anga e tu tapaunga awone ingalo le fa mai o le mafo po na me le e mafo fo tonu ai mafo po le ai tu lowo to pa ia mo to ma ya ale tu ala no ngare radio sa mo fa mo e fa manatu mo tato umala mo aingo e ka le sia pa la tonga
Wai ngalo I mele. Ngo kau mo ai kai. Langa lo ka mai ke sei. Warul kuri. Ai le ke ai ko lawa pe ka sa ka ko so mar ka ko por ka pele. Pai ele mar sing nga we lo mo le si ko lo ma me ai sa mi ale ka sa mi pa ya ko pa bo me nga ko pu ke ale wo mi sa ale ka ngo mi sa ale ka ngo ko wo uma ko ka sang ko se lo pa ya ka ko wo la lo ole o ai la lo vai le ko mo pa mana tu ma le tino tanga tau le ke o pe ale o mo sa di lo pin nga no mo lo ale ala maula ka ko voila ava pe ki po lunga ma e manatu e poko mo kuranga penga ele use mangu ya na si se mai le e ke ma ta o tu ya te e fa so ma ye lo so po mo lo tai ya mo ni po longa ale malo le tno pe la ma futa mai to pa no ya tai to ya mo wi ala pa tau sang po I le alofa mananga le lo ta to matai le wa to 2 minute ya aminatu le tautua se yuli malawi tātou tala I vai whanua ia e pe ona whapunga le maro tātou no I lau lama ngana. Wale au ngā wokti. Oi, kalo whae o kamasese. Samoa, ia whiwhi le mu. Aua ni iai se mea ngā se. Ma ia toa pele tai. Ia o ngalo toto. Ia o tau saloto. Ai o tele tai na I tu mau se la mona vai vai. E mua pea o na tato walangai na o le papitai. I lea tu o Samoa le nei ua tato wangi mai. E aisa mea e mawhele tō papeana ele ina ngalo ai. Samoa e alo uatunu e te leo toi tai pupau. Le amanatu I foi fai nga tau leo langa I asoru alu. Polu masa mai, o mea ia ele tau whamatala ina. Ele tise leo wai lo atu wai manono ma apolima. Samoa ua sisi lau fua, vai longa le saola tonga. Lau titalo I tau I manu, mata pele au oni mala. Wali masa kula tau sanga Samoa wa pamana tuina. E mana tua I onai tua ale toto na pamalingina. Toi fa solo te mau pau na ya sole fai ta. Tu yolo te mai male pe fulele angole awala. Aya sole tu pulanga bobu asu ya me uma. Ifale te tele pape o America tau tele maua. Le to pasa ili ale malo. Wafai manatu ko inisi le suinga ole maota kono. O mele le watula I mai te o fatu mea I lo uloto. E mau pea ole to mai o anga lama le tia kono. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Mario Joseph Fota taito e fataro fat Fota poinga le tunu le nei tula le uri tula fo molo fa fonga mai momo atu tala tumua. Mario le tina Maori sa ia whawaina le pati ale te pati Maori.
Matanga luenga mo le ave se o swa o le va o fiti le sami ni silo ngoto I Samoa. Ta longa failo e Joseph Pakala na panga pitu siliat. Ona fefeu. Pamaya is follow Delino ni tala. O le tina fai por kiki mo mo ni sila Dame Tariana Turia o Malune. O Dame Tariana sa ia fa vai ale pati Maori ale te pati Maori. Ma ve ai foi masoate tai. Ta fia le ngasa le stroke ira matanga ni vai asa mari putia ile tai o nei lona maliu. E se furu varu te sanga o tau tua le parlamento ni sila. E peona sa urua a ve ai mo fai pule ma ile lisi ale pati le leipa. O le tau sanga lua fe ma le fasta tu muri e sei ma le leipa. Ma tu e te liwa le parlamento ina o manu malo le fai ngā pa ota fai tu malo mo le vai ngā fai fai ale te pati Maori. O se sua enga fau fai loa e tangata Pasifiko fa mautu ni sila nei e tu wau. E mamoru ngā tu le whaatula ngana o le mafo fau I ai. Pea whaatusa tati ai la tau o lo nofo pea I motu le Pasifika. O le tamata I tu stala ta iulu Joanna ata era Minster o lo whaamai aina lan suenga I lona whailonga maolunga o le PhD I le matanga luenga o waila ua mafo fau a le University of Otago, le University of Otago Department of Psychological Medicine. Na e whaari ai, o a whiango mafau e ese lawa I tangata Pasifika. Ina wala tu whaatusa tseina tangata ese Pasifika mātua. O le whaatula ngano I lato e ea a whiango la ngona male atu tu vale. E maoru ngati a I lato e whananau New Zealand, na ilo I lato e whananau I le Pasifika. O le whaatula ngana e furinga mai e sitia a o whaaru taimi eno no whai I Aotearoa nei. O no le tūlanga, o le tōtelo tangata suesu e Pasifika tala noai e winga I a whianga e iai. O no whesuia ingo tūmanga no, pe a malanga mai tangata Pasifika e whaamautu ai I New Zealand nei. O le numero I lanto e whano soi fwoi whaalawala veilunga o ala te tele mo le vai tau aso mano lori Kirisimasi ua mai atu nei. Wa nga I atu le whaamawina I le pita sili atu le ona mawalalo I tono le tele o ni tausanga. I le teminei o taru tala o te fwoi numero I lanto o whano soi fwoi o whaamautuina le teminei o sfumatolu. Pea whaatusa tatu le lua sfuma le lua sa iai I le tausanga o mawai. Ma le se furuma le iwa I le tausanga I lo matu. Ai ore foi numero teu sanga nei tu o fa o popoina ono stangata to tasolo I PS tulanga tinga ina se fa la vlave. Teu tavale sa tu pomai le pona polata I Morrinsville. Marisho fa la vlave sa tu pomai tu tono le. No. A fai ai fa mau tu ida pele au fa inga o ye nei. O le ave lo ma se foi numero pito siliatu le ona mau lalo o yai. Telu mai le ke risi maso le roa fe male lo se fulu. Le es fu tasi so I fo sa fa no ai fa la vlave teu tavale lungo ala te tele. Vai taimi o aso malo lo le Christmasi. O le vai taimi alo I aso malo lo le Christmasi a matamai le fai le fiafi a o lumana I le aso le Christmasi. Ia ai mai ai lono I le tae au o le aso preile. E tu sama wha mau ngana matanga alu ango whela wa inga. I le taimi nei mo le tau sanga ruafe ma le rufu wha. O lusa la uiva suma le taso I fua o whanoai. Te tūlanga pito sili atu ana maulalo ton mai le lusa la ulima sfuma le tolu o maliu. Ta fa mawina li silia ma se fulu tau sanga o tonai I le lua fe ma le tolu. O le tau sanga pito sili atu na le anga sa I fa mau. O le afe iwi sa lau fits fulu tolu. Le e valu sa lau falas fulu tau so I fua sa whanoi I fa ala lave lunga o le tele li tau sanga. I le vai taimi au tele se maa o la lor fai to wa fai o le tunu na I lo le taimi nei. Wa amtaina nei anga luenga mo le ave se o swa umai le vaa fiti le samia ni stila le HMN series Manoanui. Le ora ngoto le talfata I saere moto o polu. O le vaa sa ngoto ina woso I lunga o le au mamuai le so no ke topa o le tau santuruai. Ma le au vaa ma le pase se fitu ma le lima sa saonga le mu o na lave I ese. O le suenga se fama sinonga sa filia faya I ai le suenga. Na fama tuina le lato li poti la solus fruivo November. Le sa mawai o le mafu anga tu sa o le pongai o le faa blavi. O le telon se seo tangata o le no winga. O le masinia o komete o na ulina le vaa po le autopilot. Sa le ita peina I le taimi sa te wai. Sa wai le ripoti. O le faa wau ai o na ulina le masinia o le vaa sa ai ua nea I le faa wau na nga I le ele. Ma oso I lunga o le au matoali ai. O kampania New Zealand a le Pacific 7 Limited. Ma le Bay Underwater Services Limited. Wa ave I ele tau la inga mo le ave sea malafo I le swao umaisi ku ai ngo vai ngai o tau tai sami mai le vaa o lo I ai peilunga le vaa I le teminei.
Pa ali ele suisi ni o le fita ni sila mo ngā rua whātino Commodore Andrew Brown. O se vāenga telo pensini swa waa maisi tu aingo swa wolo i ele waa. O le awhai tu vai aso e ave se aing. Mai e tā wai, o le kulula tele o le awhai mataliu i a pia e utu e seina swa umateu ini tani te tele. A o ngā lulu e le malo i ngā sesenga mo le lafo ia. Ali e Commodore Brown, o le teimine e ngā sesenga o le ave se o swa ue lave, to e whae te tinga tā. Mai o se mea tā o tele le whai o le ngā luenga, ma le whae tete. O teu punga la au whaatati ai whapole o piso le leo i Nelson. Whapema wha mai senga ia mana ia mamana tuaili tinale o leo sa tini sinia Lena Fleming. Sa whasi o tia i le aso le tausanga fau. O le ri o lo tua ia le tangata valina o le tinale o leo i le ave whaasta o iai o lanta vale sa tula i le whamasnonga i le so. O Fleming o le isi o leo e tolua. Sa so oina i le ata vale le whaatafa whao Buxton. I Nelson, ili tusa male lua i au hauli o la so momo Januari, moni muliane maliwa i manua sa fiaing. O le tai au nei sa va ai ai tangata lau telo whaata tia i teo funga la au ilu mo leo piso leo i Nelson. O le au whainga lue ngā leo sa va ai maloi mata o au ina i pepa matusi o wha mai senga e ave le aingo Fleming. O le leo sa tini sinia Adam Ramsey, o lo i ai per mai se a fianga tunga, ai o lo i ai tūlanga solo nga manuia. O le leo lona tolu sa fia i le lava whaaravalave sa whai e ngā tenga i luna ulu ma te ai tua mara whale mai. O isu tangata lau tele te o lua sa whaamanu o li ai fo i le whaaravalave e au fia i masitina sa ngaule lima. O le lesa sa i sai ofta i ai ma morianga rifasio tangata ma li tomu whai e wha o le mariu, lua morianga rifa o lima e wha o ngā ese ta avale o se a upenga, lua morianga rifa manu o lia ma rifa mo i moina, ame ta avale ma tautia, ame ta avale ai olo se ia le sene. Sa tula ai le wha masnonga whai tūmalo i Nelson, isi na taimi ale mamao tunei, o wha awawa na lokai nai, tau fiat whai loro na ingoan, mo ase fitu, ma le wha moe moe tue tula i le wha masnonga maulunga i Nelson, i le asu te furu ma le wha o le masin fau, le masin nei, masin fau, whipari. Sa taunu atu lau whai ngā ruenga la vea i se wa inga matautia, matua i vevesi ma whenua mea i toi matautia, se wa inga lea, I se no whangai Honolulu i Hawaii, I le uta telo me whapapapo fireworks, o le tausang fo sa salalau papapa. O le mea ai ma inei me whapapapo strap-on-alls sa whelele solo ma whastio tiaitanga te to tolu. Ai whamanu o li aile silia malitoa lua se fulu, ini solo o iai, ini tūlanga tingaina tu sai malipoti. Liboti ai e to lua tamai tai sa whanoi lava so I fuare me sa tupoi le whanolame. Ai le isi tamai tai sa maliu mulmuliane le whalemai. O le whanolame sa whamatale nai le ni ko vana o Hawaii Josh Green, I le whelo inga mana tu stala le asona nafi. O ia whamanino ai le tūlanga lama tia tele, e iai me whapapa. O le isi o le silia ma le luas fulu sa awina tu whalemai ni muongongo a fiai, ma manua mai me ma ai sa whelele solo e a fiai mi tamaiti e peona whaalia esu I o fisa. O whaia nesu esu e ngā leo pe iai ni morianga e whaato ai mōre tangata, tai e tuina ne me whapapa lata e le vairuanga o le pō, e peona sa whaalia e le ofisa silio leo e Honolulu, Arthur Logan. Ia taro tālonga, e tāsi lewa le tui e sui ai mea uma, I le lololangi leo whai pelenga I fusuanga le pangama mafa. O lupe se ori ai lao li Joseph Parker o le isi ana fusuanga si to oai o le a fusuai. Mo le champina lolangi Daniel Dubois, e biona fusua I le tamapitu sili o na lele I le lolangi le pangama mafa. Mai le whātau tunga ma Anthony Joshua le whāsau ina mai le lima taumutau matautia le power di on. Mai le fusuanga muli nei, le sa ia whātoi lalo ai, to I lalo ina si le shangi ai, e ui lava ina whālua na whāpalasi e le tamasaina. Pākai fōringa mai o lana tāleni o whausia lea, I lunga I le fusu I tama fusu pito siri atu o na whāmatau, le lato fusu. O ia whailoina nei, ia le tama fusu peristania I a Joe Choice. O le tama fusu pito siri atu le o na whaingatā, o fusu iai. Ia e whaali ai li poti, o le pōle la fusu anga ma Choice I le roafi ma le lofu lua. O le o se pōle le moia, o se pō whaingatā. O sauni atu le fusu anga, tā mai te le ai. Mai sa le te tau ona fusu. Ai lona maa fau, sa iai, o lona manatu, o la ia whātama ia. Ai le mai ai o le tāmarasang mua mai ia I loa ilo, o se fusuanga o le a, le mo ia. O Joyce e tu wau,
ele manu malo ini tau ele sao ni lima ia e po lele leo sana fusu malo ale me moni o fetau ia lona ingo fusu ole chakanu o choice na manu malo ia pakali tu yoti te mo le tale ni fusu pa professor pako fai ina ile tu yoti ino ta fear fusu angali ta amersanga fitu mai o mai lava le terminate na ole power lava leo na fai ina ile tu yoti na toilele mai le fusu paka manu malo ia wilder machine ele terminei o ta pena tu lo morisa fusu anga tele mo champino rolangi ma tu poa ele mas na fo February ole tina pe ona ve ma se tanga te sa manu malo pine aurita alonga lo limpeka pito matole toi fu ile rolangi sa toi fu ma yai o maliu nei o Agnes Giletio Hungarian ma se tina sa fa ole tia mai le Holocaust sia mani o maliu ile se lau mali tolo te sanga de soi fu ole tina matua este folo olimpeka sa ua na o le radio Furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale tala vai. Masa maua i le fisoso ani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. Ai ona awai. Ili kamar sanga o loka pita ito sumalilima le rolangi tolu o le World 15-3 lesa fai e Dubai ya topa. Wale loka piliki ale fetu sa mo o qualify foi mo le kamar o le rolangi le tau sangrei ina o manu malo ya fiti su nga champini mo le pa offer. Ngase, mawhaatino e matui pui pui. O lunga o le housepoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le whale talavai i le tau pitonu. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaktaunga i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima i watonu. Amo. O le te vele tole mai su 5 minute o te ane tu lai lua, tu whaponga maro le tonu tau tua sunga se yuli lau. Le poi mai ngā uli o le asparile, le astolo Januari lua o lua 5. Hamo moi le lofo le li e moli atu le soi pomria o sunga se yuli lau. E le vai aso fo i as whaponga fo i o lana tau tua. Tatou tala i vai whanua i lau lama ngana. Ai na tono lo manuel maro tātou tunu o
fuanga malam singa le ne yaso le aso malo lo te tonu yo lo ia fo le malo le tonu I moto malawa ia mesela bo tu a sina to pata lofa to ale tu le radio Samoa so lima eva tolu a mota lofa ta lofa lava ia to te le malo le tonu lo anga et foi ta fanga ia wa foi ia ta paonga ia meso ma tanga ia inga ia ta tonu fo fianga foi manisi o ainga o lo malanga mai si o tātou tunu renga te leo, tā pai pia o ke rope o lo whai malanga mai, whai ngā malolonga mai tonu iao toro nei, ia te tonu o lo mauan tō māptanga manuia, la wa staime tō te li wai whai ngā malanga, ia o le lofa o le li e wha a moe moe iai, ia tau nuu I le manuia, ia ai te tonu, ia o lo le leime umo le lofa o le li po whanga a po I la singa o lo penga le mara le tunu e o li tia mea umo le patasi mai o lo tātou tua pa mo moi lo nanga le lei tau tai o I o tātou sa e manuia le tātou po launga tā paonga le nei aso ia lofa le li ma pui pui lo tō soi fua au no ni mana yafe o ni pua pua ngāma ni wha lawe wha no noa I tātou ia marutia I au lofa le li toi fo I mauta malawa I le saonga le mu. Tara tonu la tau lungo le ala ia pe lamana wha manatu le wha latu watu ne tau sanga wha manatu pe au le wha o ngā ina le telefoni e le aise pisi ngisi tai tu langa na ale pau tuanga o le tu o lalo mo tātou uma au le wha o ngā ina le telefoni te len soi fua uma mawai ia ona le wha tamala ua papole lau telefoni I tali ia ngalo ia oelo sanga yo au ia mesfo yo soifua ma lo lo ainga ia manisfo lo fai malanga mo to na yo au ia wa kan ko kali ke fongi pa sanga vo ile kura ile pa okay ia ke ia le ko mar pa okay ata tier telefoni sanga le mo to malawa kali lo mar ke fongi e vai lar ke le ke mila kana ngoi aska mai ke mila la ko por fa la me lungo la ta wona lo le mu le pa sia mori le pasia moria ia te au tā ua le silsila kam kau ele a kose miuk silsila lang vale ia le yo lai e silsila kwa lai lang me mata mai kau ngai alu ia pape o lang me mata eu kau ngai ku le pape o fa ya ku kam kau nga vale ia lo la ko le ai nai lamba to fa ma mau pa to uta le ai to sai lungo le wala ia wala to te lo la to le o mar kam kau nga vale taimi nei ia wai pau ko ia le para la me makau kia uma ko ile so ifu o sia maro malo sia tina ngalo e pa pe ko fo longa ainga ia pa mungiel ko sang fo mai Lloyd Nelson ia ai ke lea mana tua so se mata tana experience wa umanga o ta winai mana tua apai sa paise la pa masinonga le wo o ko era kan faise la pam sinonga maso so ia ka miki ia ngai mana tua la ia e ia le me kupu o ese lo male me la o ese lo mai na bai lo ta vale po o to e va awor ko sa bandi mana tua mo te apolo ia wala ko le ta inga morga ka fo le o umanga o ta wina so se mata so se nga wenga e ai tia nga o manga nga e o ta wina e fa o nga ina ka min nga le ke anu nga oe ke lo malau panga po ayo e nga ruwe em ko ele lo al mela e ke le o lo sile to tono le loto nge ka miki marka purpurenga la wa vevela koko ko meki tu langa inga lua so ai mano malo ya te fa ma ka ngoi po i matu mo ba uzo pa mungia ki smasi ya non fa na ora tunu o lo pa penan o langa po iso sem tata e ma sem mano malo lo penan tau sier tu la pono ia nei po ile sunga ya sa vali peo ma nga ia ma no la ma lo po nga do e lo fa tu ia mese o alo fa na o lo nga lue tau tu ma no o ni sila malo malo e mana tua o le o mga laso e ka miki ngai a fa yo fa swa va mani se tu langa la to tu we o e mana tua o ese lo male mele e te ro tu ai o ese lo nga a fa o le o mga siaki o lo to no ta bane ya fa po i o le arku langa ai o ese lo nga e ma tua ele o alo silfie ka purpulenga la tu po ele loto nge ka miki ia le ngo a ko fo mai ngo sa waru la korka bane so a malo ke ko o mo ya lai
ngalo ya la o ngalo ya la o le mapau tonu ai ma le pui ai tūlanga lo ia. E matau tia ia meio maro, mai so se matanta, so se ngaruenga te ngarue ai, e ia le upula le matau tia, e makau kia, ai e manatua, le mea alofa le na mai te mapau tonu ai. E te nofa ama pui oe, i lo wha moe le li, ai o te wha ta mala, tātou ta taro le li pui mai, ai wha ta mala tātou, e le wha peo o fio mai le li pui o ionga au moa lei, o lai pui mai, ma ve ese fili marke apol, ia o kano whai sinei tina, sio na ainga, le e se ma pa pea, e uma ilong soifua, ia lai kau wha aola mai le si le si marol wha mai, e le o mautinoa, lai pei le upo le kau pao le vaima le ma tūlanga nā o iai o no le patamana o tātou ia o kāka o lewanga ngā rua te pia tōru su waru tō sanga o ngā rua ola vai lai e maka o kia ia alai patamana mana tō le umaranga e susu e pala asuranga e aru ese mali venga sa e susu engi ka ngaka malea wai koe fo ima ia koe fo ima e mene ke ngā rua ia malanga wha arono matala mai tātou patala watu ia e niko alo ina pe po ia diary to ina mai Melbourne lo te latu Andrew Esquielu te le amara inga ia happy new year pa aptai Marietta P mara inga pa aptai tele lava Marietta tonu o masau ka mafkanga le au le ase panga ko ko lesa alo batu Marietta P mara inga pe po ia me dia pa mona la wa ya ku lunga wa ni o mata e saba vali vai pai ngano ke wo ma le 2.5 liter o le Sprite o isole would it make sense na le exercise ngai pai va ko i po ya alo patele atu ma lo lava pa ma losi ya pa tai Enrico e malo ina o ke pole kingo ya e sa wa lo ya ko po pa penga lama le ka ke wai vi ele na man wi mai penise o sa bale mana ainga happy new year pa tai yo musika ka ko musika e va so longa mongi ar ko pai koko so le ka ki vo li po kina mai koko mai sa mo ngoi lungo le so mi e ma ka ki so le ia sa ngale mu te sa wong ma lo lama te sa wong mana ainga pa tai na man wi mai happy new year pena va ya penise o so vale ya tai sina le sa to lupe ia o lo mai mo mai pa tai ia pa tai recipe lang mai o po tuanga ia tato uma le ia se pa pi poto i lungo le alam tu nang pena ia sa ngole mu tato ia vi ia le ia ma lo la pa tai po i tato wo pa tasi tu pa tasi nga lue pa tasi ia tātou te maua i mea sili, ia pa moe ai lea tua mea ia pes senga lama tātou pa ngasa ono tātou por klamse pa ia le tu lai pa. Pale,
washika na Radio Samoa. Lua lua mai, washika mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai vatolua. Radio Samoa. Talofa, oa ua mele, le tinao Anna ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Ma sa maua i le fisoso ani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala no anga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le whale talavai i le tau pitonu. Jalo whanawai o tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Tani tura nai leo ua lua suloiva minute o na tāna le tulai tolu. Tāna tolu au ina tātou tala i vai panua le ngana pero tānia. Ia, anga e tātou proklame po le sulima minute te ale tolu. Sari atu Rick Taman le tautua le kāpo iu. Nau sipir maro tātou tanu. Lua i mamanu Great South Road, po le tolu se lau Great South Road i Manurewa, maua le kāpo iu. Io e maua la pe apa apea e pasi loa i a South Mall. Io rongo winga e se tanga i anga i leanga bale, alu tuo ta papakura po ta kanini. Ia ke maua ilo, ova lunga la lau papa, fai kau loa ka ti lai wha. Tasi lua tolu whāneanga vale ka po iuro. Ai ale moa longo winga o alu riki. Lele whai lako papakiu wa lako ainga. Ia kongo iengisi po ie. So son mai patala noa mai le ka po iu pia papia sulima mino te ai le. E ale tolu le so. Ka umusa ka kana ka ko lainga o le pa le kongur ka ko kei po leo ke le ropo o kuo se ai ku. Papia, sorry. Ese se vai le ko. Agora me ko musa karaka ko lenga wa karango mai ya. E mo wa ko ala ku pe ku lenga o fiu eso esa idea ko le por le anime o ku le wa le ke pon. Le au ki mama singi computer se valuia ke va yo ki. Ai nga le lenga la le ka ko lenga le pe me nga le mo le recording o news sunga ya se uli le mo le yunga ona le pa le tonu il ka ko ke pole le wer ta te foni mo ko kala pe ava pe ki kala ngo mai e manolo yo manolo po ma le to pa ta ro va tai to pa il manolo ta to no to fa mi a tu le to sang po man vi a to sang po la to ta to no i au ki rani no tu a oi o tu no e ma ia toi fata lo fatu toi fa man via tu tau sang po yo o ma tu le tau sang tu ai lu o lu fa yo o ma kuma ngalo ko mangiong fa inka mangi pa ko ia ma ni vai nga ku le ya ko pe ya le fe ma ro fang kongo yo la fo le no ngalo i me le ko mangku wa ko mangku ro vinga le venga ka a venga o ya so ma pa ngalo e ta mo e pono wa le lofa na le to ya ta to fa tai pe ni se so vale lo o mai mo mai ma nai yo la walo mai
I Australia, ia whaatai o nai mau o aku ngā leo ko manu kau siti ai anga ia tu I Australia mane poi se swinga poi o mano longa poi ia uma manu kau siti ia araku ngā I Australia mai ai whaatai a Marietta fi ia upaisi mano rongo karo preka ia lopa de lea tu a pena poi ia sina le sa to lupe ia whaapea poi se uso ia tua pono Shepherd mai I Amerika o le waso lulu kako ia lae so lua o le waso varai kako ala waso filato e va penga le lu Amerika mo kako mo mai Amerika mo kako o le le sabaki ia la ko po e mo malato sabati ia o le tasi ane tu le tapo o mai tato te vanga si kapo si pico ya ma lola pa tan mo le tino ma puta mai lunga apio polinga ma lunga le YouTube channel pa te tele lava ma luia po nga mala singo le ne aso ya I per file mo mala le o le e tulanga o mala lo pa pena ona pa tonu inai po wanga ai se tala perta tolena e wala au mai al tolu pitu tasi lima I tolu no mera e wala au mai ai a no war ka kala u moko e ma lo ka ko wa e va pengane lungo so po le ka ke ai ya le ya le ba ko música vo le so longo manguiar ka ringo le suo e a ko pai so ala sia ko ko le sia e a va se kia
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tani tole mai lea ua spruiva minute o na tāna ni tūnai tolu. Tāna tolu ia a wina leo tātou tala i vai whanua i le ngana Peretania. Whangasara po leo tātou proklamise ia pā ia leitu lai wha ia suia po leo nfoa i le whiunga le ea taua Sabea L. Harrington ma le sunga ia Isaac Paunga pēr sai ma le wha moe moe. Ia tātou lama o mo lian malu si o tātou tunu e nei vai ngora uli po le fiafi o le aso tolu Januari lua o lua lima io e sa tātou tari no le vai aso lea lua o lua whaa ma o foto pinangara mo tātou loto le angane leo le li e taime tuk pasiri langona sola manatu o fi tam paing tau le ala ia le lofo le li fa maonia tangata la to anu masa sano ia e na tele mo fo se to o to mi uma ele mo fo spile mo siona ainga e fo le e anu wart stalo manolo proprio anu ka kano le au mal po fio kano le ase se me o mo le se me o tu ia le lofo le li ma tuana alo pina ngalo amare lo to taito e pesi sida ileli ya wanga fo le amtanga le neto sanga fo e taitonu tele lo itawina ita to ai le yo o mal Christmasi ya ai le pa manatuina le as soifua le li faola ya tato fia ata don sapia ngai ya tato manu itau Ero i tau wina e lo tō soifua mo lo tātou wona o le ngata le tino o le nganga. Le lau tātou tū au tū vai mai le lua o lua lima. O inana tātou tō manatu ai ni mele le ao o na tātou sāma wali ai. A pai e ini mea sāru i tau wina ai e te leto e fia o iai mai te leto e fia tepa iai. O lono winga, wao ngā po lale ama tātou le nei o le vai asamu o mōle o tātou iai. O le lua o lua lima. O le tua nai a o ina luma nai o tātou fō lau ai sana mana ia o nafi ia o ina ia le asole nei niru i tau sāwha pēnā tau wasa mai tātou le la ua o mai o matua i mana ia la lau fō launga ma oi mara o ainga ma tātou o ma wale o te lese mea au tau ina mai ai i ne men whane tonu po se o vai vainga waine ai a se si so i fua po le atotoa na Yesu Keriso atotoa lon so i fua ia no o le oti ma le ulunga sa toto ai mama le po na ona o le lofa ia tato ia e pa ma no pa tai ma to pa ma no pa tai ma le tunu ma no fo ra to wivi mai sa ini ma no fo ma le tunu tele o tato tangata tu lo o to pa ia ma to ma ese lo fia au tau watu o manuia mai se pisini si o ngani a me fa fitai ma lo sa il ma lo ka ya lo pongi ma lo fia e oi pe le o sa ta pisini si ai ta te fia tangata no o tatou sa il ma lo ta o sa mo ma mele le ai le fa pe e man tuo le singa a anu le singa e a le singa le singa po ku le rungo ia o i rungo ku pa penga po inki ia fanga tai lau tala kiu pa pe po la sistulang ai ba to la pa mano man pa tai ia la to sa ili malo mai le tau sanga lo manuia la ba to pisisi ia la ngona la ba pa tau va ma pa mo la lo le li ono le so i fua au ona ma me o fua ele li o to ao ia mo manuia ai pisinisi so soani na ia inga o le ngatai nei atunu o e mamao ia masi o tātou tunu o Samoa me o lopa pena po ntangi mai nei o tātou ai ia o so longa manuia wama ai tele o pisinisi le ai manaia ua ola pa o ngale upu ua ola ele matango pia mo le po le step by step la an step ka ukasi lua ko fa ai do le tasi fa ono e se fu
lai misi longo winga ele ora fo ele se vai ele kai me koi fo ilalo koi kom fo mai fa ora mari stepu longa luole nga misi pe va penga ka ika saka ika o lai bane va ponga tunu ma fo la va le lo fo le li fa ton fo la lo na lava ngang pa ia a lo fa taina mai le ta elo loto va to lo fa ma lo i ngani i masipo a inga o manuia na to pisinisi ule ngata ni tonu o mau sa ni ma lo ai ia fai mar fia fai mar fa mauni o tau tana ule upulo fa mauni e o fa mauni a mo fa mauni so se ana o se o to tofi o i o tofi te au onai ai fa mauni ai te langona lo fia so uma e lei ma se met fa no ai po a me fe tu leni mai ma me tu supu mai o a po tangata pa pita uli te lu pa sanga e la ngona no fia ma po le te ma tu o le pa ma on yo tofi ma e vi i de vi so son ai ke do pa mo so poto se at mai like te facili le tu ma wa lau filfilinga le o sau filfilinga le tau nu se me le o lau filfilinga fa ne tonu e te o se me fa ne tonu wa e ser mana ia ai fe tau le fa mle le sa mora tonu e pele le loto lo fa te le atu mnuia tato po lau ne tau sanga le no ni mala ya fe mani po nga ta fi mala i a la ve a yo tato tua ni mala mani po nga tari la ina ni tato po long o ao lofo le li ma ao la vea i o na ao wha manolo tau tai al tātou sa manui al tātou pōraunga. Tāne tū nai tolu ia au nā tū tātou tāla i vai panua i le ngana Peritania. Isi ama Friday ma no lava meke le msio whaaftai. Mnia wari tau sanga pou ma ta lasi le ota le ate nganga ia ma no lava whaaftai. Mnia tau sanga pou pa pena po ia Perry Muripola Farani Soa ia ma no lava le eva mai pena po ia fou vise ia ma no lava o lo whaapongponga mai la tau fou vise mana ainga mai Brisbane Stania ia ma no lava ia manuia po tau sanga pou ia o tau umalama ni se misia kurisua fa ia fa mangalo mai a ka pe kau ia baksau kupe ole na pesele mo tau Maria, le
fa Samoa wa ule ne yo kaspitialu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa bebela a Tasi i se nuku, lea mai o
this update. The man charged with murdering Nelson police officer Lynn Fleming on New Year's Day has been granted interim name suppression so he can inform family overseas. The 32-year-old has appeared in court this afternoon on several charges, including murder and attempted murder. He's been remanded in custody without plea until February 14th. Nelson Mayor Nick Smith said flags are flying at half-mast and locals are gathering for a candlelit vigil on the cathedral steps at 7 tonight. People that just want to grieve and want to communicate to the thousands of people that serve in the New Zealand Police from one end of the country to the other, that we feel the pain and the loss. South Korean media is reporting authorities have begun attempting to arrest impeached President Yoon Suk-yeol. The country's Supreme Court had issued an arrest warrant earlier this week over Yoon's attempt to impose martial law in December. Around 3,000 police officers have gathered outside his home, who have been met with Yoon supporters. CNN's Mike Valerio says Yoon is unlikely to go quietly. He sent out a letter, printed out, to all of his supporters congregating in front of his residence saying that I'm not going to go down, loosely paraphrasing the suspended president, saying he's not going to go down, he's going to fight until the end. US authorities say the man who drove a Tesla Cybertruck that exploded outside the Trump Hotel in Las Vegas shot himself dead seconds before. The man has been identified as Army officer Matthew Livelsberger, who drove from Denver to Las Vegas. Police found a body inside the truck, which was filled with fuel canisters and firework mortars, injuring 7 people. CNN's Natasha Chen says authorities are waiting to fully confirm with DNA evidence the body was Livelsberger's. They were careful to characterize this too as a suicide with bombing that occurred immediately after. That's news. In sport, opening session inroads for Australia after being handed the ball for day 1 of the 5th cricket test against India in Sydney. After winning the toss and electing to bat first, the tourists have lost their top order to be 57 for 3 at lunch. Virat Kohli is still at the crease, but only after escaping a golden duck when the third umpire ruled Steve Smith had grounded an edge through to second slip. A milestone moment for the first semi-finalist at the ASB Classic. Robin Montgomery through to the final 4 at a WTA tournament for the first time after a straight sets victory over fellow American Bernarda Pera. The 20-year-old told Sky Sports she's not getting ahead of herself when it comes to a potential place in the final. I don't want to think about it really, but yeah, I think obviously things are going well, but I still have to do my routine, so it's just another day. That's sport. I'm Sandy Hodge. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Papor malo le tunu I tātou tala I vai whanua wina tu le ngana pero tānia sta venga le tala le tau ro tu maru pero whamawina e au ki lani luas fu tolu le mapanpana lo iei moro na maru le pos fu ma le lima lo na maulalo o lo tu maru sapiri ang mai sau te sipo pa una I ti munga wa ma solo lunga punga ele au lo tu maru au wawa ni sipaingo au ki lani. O le vainga moa tae ao o le astona I pa uti munga au awa pasolo ato io lua su lua le bela pa mawina I le astona I malon maru le pia pia spuma lima winga po na tau le mai na sa pa uti munga au awa lua su lua po le bela pa mawina le sa malon maru le po ese pulu ma le fa so ia tau le song pua pe au dia langa leo mtai su matango pia la lua su tolu le bela pa mawina I la song pua malon manu le pia pia spul ma leono toi pa ta lopa si o ta tau tunu I sa molo tu maul pa uti munga pa I tiri e more wina au o pa so la tolo ta tau tunu ia mana tua lau tano le bela pa mawina mai o lo tu maul lusu le iwa le maulunga lo iai le bela o sa moa ia malona manu le pia pia e lua ma lima ma ia I no tu tua oi pe o apno pa antoa o lo pa malu le pa usi timu I le taimi nei e o mai I le I Sivadeo I North Shore ia a loo manaia po e sulu la e leo manosi ia loo awawa lava nismaenga o kirani o se venga na nga I Waikato Rotoroma Thaupo ta rake mano tu ia manisi vaenga nu tu tua oi pe anga I lalo South Island Kleistete mono nu tu tua oi
Ia o mo le manu lu au manu me la we mana ia sa bali le pia pia sa mainga na le tau ia ma le se o tātou tonu a me se o nisi mai ngau tu oi mor si fil mano le tātou tonu ia wala ba por kala me fanga solo a tātou anga ia to fa iu le solo na tolu to sang po lua o lua lima. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mo tinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu hi aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Nuevo tú, amo. Hello, oh amai, oh amen, if I want, si wa e ona ile ingotolela. Coi chào các chị gia. All right. Ole loco
Kasiala Kimi. Bang Maria se o ya tu no matia ya junior vai no e ole na Maria ta sang pozo mo petua man falo lewa so 5 minuti o te ale tu la tolu ya ta mo lo sa eni ma no so i po Maria ma no po lang Maria ta sang po se fo Maria la fionga taito ya Maria ta sang fo sa mo lo fa funga anga yo ta tu ma sani lava ale tato company Tavale, le ka for you inei manueua, ia e tautua mo oe sa moa mo na tangata iso o se baenga o alalama papa au ai, ia whapea foi o na whaafunga mai le nei vaenga o le aso, ia na o se li poti pupu lava mai le matu wha Tavale le
toe amasalia e foi o ngaluenga le fai ngole neiva yaso ai le ngata lea o le amasaino le tausanga fo le nei foi vai tawa tato iai luafe luasuma lima ia la o nanga masani lava so soani ma fa fai ngofia tato apalai mo nai ainga whaafinga tā ona apalai ta avale ia ma o loo fia maua vave ta avale mo ainga ia ma whaiona mātou soani mo oe ia ma whaiona mātou soani mo e o i lalo le benefiti ia o le pensione ia ai le amount e ma whaiona mātou taliaina e ai fo ele amount e mātou te le ma whaiona soani ai pia whapeo e lalo le benefiti po le pensione foi ia whaingaluenga tū mau ia mautinoa lava le whaingofia o lau apalai mo se ta avale mo le ainga ma whanau awa fo ele toea e oa onga ia ngaluenga tū mau so o se laisene po le le ai foi o se laisene ia e ma whai lava no matau soani mo oe ia pe o vaenga masani lava ia o lau tolu pe silipi ia ma lau bank statement matau tele mana o mia ni karentoas awa lau apalai ia fai foi o iai nisi o wa po pa anga o fia maua ni ta avale mo ainga po fia maua vave se ta avale ia ma fai ona e au mai i la mato falta avale ia maua la wifero ia o nai ainga foi o lo fa pe ona alala mama o te mamanwera ia ma fai ona mato te sosoani i tulanga lea tau tau femalanga inga ia e mawhai ona mātou tohilo pasese ia mawhai ona mātou au maia oe i ina mātou whalta avale a wai whaatatara noa ino lau apalai ia mātou te soani mo e so se vaenga te mana o mia ia paule nao sina li poti pupu mai ina mātou whalta avale whai ungole nei vai aso Malo papatai eni e le ua manino tūnanga umalama ia me se wa matalia po ngā nuenga o le lua o lua lima ia ngā leleli i ngā nuenga whai a le kā po iu le umanino po ia me se o tūlanga inu tū hao e mwhai nā pike o tō marimlewa lele ia male a maia po i ia ntoi mo mori po i lea ia me se o le manuia o le tāsanga ia na tūlo le e o lanta ambale ia ko whāsa i fo ai papatai tēne lama mo tā ripoti ne i vanga nā o i sisi me te pia sau no i ai Tantele i tau māwai, alo potele mole au pengaru ngara kāpo iu, papena vo sunga ia Rika, eni? Ia, papena foi le fionga, manuia ngavengo toi le neia fiafi, ia papena foi sa mo whafungafonga, ia whau tau sa ilia se tāwale mole ainga, su mai na mātou tua tusi, tol te lau grade self row manue ua, ia be whafso tai mai foi an, i le numera o val se lau, lua fitu, whaiva o no valu, whaftai lau mo loa wanoa, Manuia tele whai ngone nei vai aso. Tēnā fōi, whāsai fua ia. Ia, whāsai fua. Whāsai fua, and mai le kāpa iu, lau silpia le maro le tunu tātou te poni o Barcelau lolo fitu, wha iwa ona valu, o Barcelau lolo fitu, wha iwa ona valu. Tano ia, and po nispola whinga advenga i lau lama ngana ia pe tano sa o lama sunga ia Rick the man, o le pule le nao le kāpa iu. Mana tua pe ona tu o lalo lava mara tunu au ne sainina lau ta sanga le o manino o lau fautuanga na mo le mano le tātou tunu a e le finangalo a ia i le cashback ma le tūlanga po ile le o le o lato promotion ia kasi me o mai o tolu tasi o te se mare mai e lato a feta la le pa pe te awina seisi a manuel ta sanga ia le lau mai ana le mo tino po la lato cashback o le po auto mo seisi taimi o luma ia wala to ia manino le mamalu le tato tino ai le sainina lau ta sanga nei to e mo muli ane ia o faisi tu ai te to e complain anga i le tūlanga i le tu manino ala mata le mai tu lole ngana ia te alu malo fia e le po ese mea la whapea o la e le fia i se taimi o luma ia au tātou po lau neto sanga pou ale pou tuanga atu la le manu e tonu awane i sainina ia lau tātou sanga le manino tūnanga uma e nei te ua whai na muli ai wal au le oval se lau lulo fitu whai wau na walu po te pone le i pule e whango o bako i hao o lua tasi iwa waru tasi lo fitu Rick the man o lua tasi
iwa walu tasi lua fitu. Anga etu le lua iwa walu po le tolu se lang kore tāpura i mareua mo le lei lava le tautua riki pe ona masani ai i la tō lo pape nan pa fonga mai no tua oi anga i lo lau mo ring tone i e opo i kalai stete i sau le ferry i e whāturanga umai Rick i a pa se te sau ai i a pia pape manuia wa nau mwhaina apply online i a nau i le Facebook page ana ka po you janga sawa yai failo palai manuia ia nga a pela te le fina ngalo i te sawe a batu lau ta wale vanga transporter ko la vainga ngai pai sawa Rick o le o le fango rako ia ai le ko au ina mela ta bali a le la o pakarikari ko ngei kala stese po onu tutua oi Wellington ia Waikato o Rotorua ia pe lavo no tutua ole na e fai a fa pe fo et fie malanga mai va ai ia Rick mai sila e lau fonga fie la ka po you ia con ile Rick lo pase se va le tau no le Paul Rick ho le i le Paul le fa ka ko ka vale ia va ko ka vale piki mai oi ia mai a lo no ton sang a va pe po ile le mai a lo ton sang na so tas ia a va pe o le we fie manolo o ke anu foi ko ainga ai fa nga ko pe Rick ko nge no te e ke ngo foi ia malama ta ya le nga leo le ia fa o mo leo pe po la ta vale ia nga uri fie le no mo nga fa no over se la no fitu fa i bona vanu po le oro tasi iba par tasi lo fitu te pon nga le pole tolse la ko ta pro i mario mo le la marca po you tami to mai luos lo mara binu te wa te ai le to la tolu tautua le radio Samoa su lima iwa tolu amo patalapatu sa nia pe mai ia fo vise mai Prismana stadia mai ainga pe mai taito le ia spanga fa ni fu fa i le wan ia mana tayo so le wala olo favoriti al kamanga tayo anu lo e male yangi kalik o ka se kia me uma lulu e male pepa au wala kamanga so fo mana roinga fai e alu mai kamanga ngala waku fenga na pepe iane ala ai yo la pepe iane tinonga marfatoya salma sina mano fano ia merieta sang polo fenga na pepe marfatoya mala ngani lo eva mai o tana pa tai peri muripona frani soa e manola pa tai matalasi leota ne tinganga e manisi on maro le tunu lo mahuta mai avau i polito e mnuia polito sang fo pa tai lo eva mai cielo i America pa tai leti fai tau sio happy new year pa tai John Garcia e manola lava fa pena foi le maro le tunu Tessa Wong e fa malo fa tai e sino nai mnuia mai tato singa sivanga ka ko ia
Mana ia ioi el kai mi o marka ma kanga ia ru ro ne ia ko span ding ni a padar bantu teuso ia John Poto ia lo eva mai tu a kau ia lo fatu manuia to Sang Po pena po ia tiso wong ia ma ro la ma tu mai ia le voi vai ngale fiafi mai la to o tu no mau ia pamnia tu de tau Sang Po tu pamnia tu tau Sang Po pe po ia krani mano tu tu oi ia mia la ma ta to folonga ni tau sanga lu o lu lima luas pulvan berapa bedu tu cek le tu na tolu se sa dak se pese mo sia fanga oto walo ia o mato fana poi tamam tene pa tar pa taito pamnia tu tau Sang Po ia te oto malama ia oto o lo wa penan pe ngai manolonga ia maputa po oto moto matua lamar taimi to lamar taimi to maputai la se mete share yang ai tama martina me sa le pi ai awan e lilo awa te na naina se meo ele pi tono la onga nato sanga pa matana le leia mole no pa matana ya tina ta fa yo o lea foi o tene ava o tama ya sielo toma ya le lama ta no pa matana me uma e te foi ile masina ia por masina fo por aí un nei masina ai ya o molo fia wa ngala carrier o pressure ngai e fa ya le mo iso fia mo sistu langa ya tu langa la lo release le pressure nga soli ya fia kan ngolo tama kan ngolo tina ya meso la ngana le to pa manato to itu o ngana tau tala ta to tamam tene ngana mo mo la ta to me alo fale ni ya ta to so i fua e o to matua mo la e te to o ni ngalo e le lo le ngana mo mo le ya o le tama martin o le fu moni at pa no moni at tom foi mai at pa no e le o friends lo tala no le ngana le ta to me alo pa na e mo e oi ai le i kama o le el ngana pa pertania wa mo lo kama nga ke piu ko kam foi mai yang ada loro peke ngangu peke pasar mo peke ngangu me ngangu mo ai lofa tele moto tamaiti alon pano le tu tam tele lofa te to moto ai te tano fo moto so wina pe auto tino le toto kereso pui ai auto ngate tono to pane ale o fapo le papo mo le pane ya le lofa le pui auto mani mana mani popo nga te ngai o tō mano longa pe po na yo tō matua manu ia tō pat singa man tō matua yo o te mea ai aonga tō te o fia tō nā le pari pe au ta mam tina po o matua o tō matua ia mo se au ngā ma epsili ai se mea po ele te fia mana mai te mea ne o epsili ia ngā epsili makari le la o te le te mea le maputa o tō ia lofa leni te tonu tātou te le whiriwhiria le atua, o ia whiriwhiria mai tātou. O tātou lo to e po nisi o tō e whiriwhiria le atua, whai matoa o tāna leini aso e nunga. Tātou te le lor meanga i e tātou mpa sino e tātou e le atua. E te le o mauti nore te mine meanga i e oi, aua loan si le whia le atua. Whamania le atua e o tōnu mnai tamaiti, manu i o tō mātua, ia mania po le maro si o tātou. Tōno pese le mo o tō.
Think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you have the job and career you really want? If not, it may help you to know that some of the most successful people in history had to overcome huge hurdles before they reached their goal of success. As one of them says, history has shown that most winners usually went through heartbreaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeats. John Grisham is known as one of the best modern authors of novels, but his first book, A Time to Kill, was rejected by publishers 28 times. When it was finally printed by a small, unknown publisher, it sold only 5,000 copies, compared to all of his books since then, which each has sold in the millions. Michael Jordan is considered by many to be the greatest basketball player of all time. Yet in high school, he was cut from his team because the coach said Michael was too short to play. Thomas Edison, the great inventor, has over 1,000 inventions and patents to his name. He failed 2,000 times trying to invent the incandescent light bulb. When reporters asked him about his 2,000 failures, he replied, "I never failed once. Inventing the light bulb just happened to be a 2,000-step process." In 1954, Elvis Presley sang for Jimmy Denny, a professional music producer and manager. Afterwards, he told Elvis, "You ain't going nowhere, son. You ought to go back to driving a truck." Elvis, of course, ignored this professional opinion and went on to become the king of rock and roll. Long before George MacArthur became a famous general in 3 major wars, he was rejected 2 times by the West Point Military Academy. But he kept trying and was finally accepted. Then after graduating, he marched into the history books as one of the greatest army generals ever. Every human being fails, many times. But the ones who become successful are the ones who do not let their failures stop them from reaching their potential and living their lives to the fullest. In fact, if you'll ask Jesus, the one who gave you all your potential, he'll help you with his power to become all he created you to be. He'll even use your past mistakes and failings to strengthen and teach you how to live his right, successful way every day for the rest of your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oli, oli,
li o te whaiatu I on tō oli e leo noa I le li mātanga o pie. Se pong mani ane lui o worship team o tō. Whamai atu eri tātou programe au inatu le ngana peritania think a minute. Telen lui tau winai tātou. Nisan maro le tanu ora wa penan pa apong pongai. Nei lama programe yes uma lo winatu le ngana peritania. Yes pa ponga I le mai aspo pe a tātou. Haulia le alofa mananga leo lo tātou atua. Tavi tu lai mai su varu minuto I ona tāna le tu lai whātān whāsui na pō. Ia, ku mai po leo le whiunga le ia tau a sabea au Harrington. Ia, ta tonu whātis mai mai sunga ia Isaac Paunga. Lau po tau tua I pēn masa niasi I pa. Ia se teimio le whiawhi. I le fitu ia ngā I mai po leo ta māmatua ia sau se upanua tau te māputua se I pa. Ia po I se teimio le pō. Ia nganga pa alo. Ia, ta tono lo mani mano tātou tono le po papa e po si wala tau tua nei aso la ngona lava le nganga pa tai non toi pa manatu lava mano tātou tono o lo maua lava new cases o lo awina mai pa I lo mai e COVID io e one o tātou nofo fa sam no tu lo le upu e pa ngaina mano le tono io e o tātou a pa le tono la wa esel ngona wa moa manosil pulu a tauan pean pai atu longo po ia ina maro tātou tunu ala tu tau tua de radio Samoa na tau sanga toa ele po tātou o mai ne tau sanga de lofo de ia ele moia le tau tua de radio Samoa pa manatu mo tātou matou foi le pa pen pa manatu atu ai le o mako e fai mako kui ma fai mako siaki ma kuna pena tātou uma na apa pete le tele au ringa ke le alo fai lo so au apa pe malosi lo fulu fa ngare mask tau nai fa ngare tari puni ponga se me anga ia ka le sia para tonga me foi o no ponga na tele me se tu langa fa le lo ya te ula to le la fa ngare mask na e apa pe o fulu ia le na fa lo tu el fulu ia el fulu ko le la u kalanga fa fo ma ele va pe lo kuinga le ko fulu ina ia le yana pa le tuile nga le fulu e fa iti al ma no sir siama o mangingo mai mas ele pa ma le ya kia e ma fa ya o se un mango la kalanga pa po mai e sa vo isa be ya o kalanga po le e pa lo ko fulu le hiu ai la ba ne va po na le fulu ai so swani ato e FITT al fulu ai le papea o e le kuir fulu e saulo e makua e le fie person ki nga ringa pa le kuir fulu ale la ba fulu io e ke fulu ale manino na io kala ngoa o male si fo mai fa pikornga ya o mea ai aku po iso senga se ai ma pu marka mas el kausami le la le anga e tato le kuir fulu ia Malaysia ke o tātou le COVID ia pole artu rango iai ale mo le COVID e se manga ia pe rongo vinga ngā le fulu ia vai po mai ai te rangono lo le paring alu sa o al family doctor le upo monia ngai no ale le me ke kuai e wa pa pek fero lo ia pe nga male pa lu pesasi o longono e ke le no me ke kuai o le upo monia ai anu la po mai ia nga me pa longo e vai po inga pa ia lau pa mariskanka vai po malau GPS so le lo se GPS so le o po awa nga yo ki pa mo GPS ia masia ki ai lau ava pena lai so akula manino me ia e no ale po mai le po la ba ke ai ska ila le kama pa ino po la au ba ko va pe fa ko lu daso fa ia uma no ia fa ia uma au ka ko lu lo aso o malo si a koro la pesi tu lolenga ora mo se se singi io e tu lolenga non fa manatu a mo tato uma ai me so na io tato tu non fa na so soni na io tato tu tamamtina ai me so la ka mo ngonga ma no sia ananga anga ba ko ba gongo ka uma fa io mo fa la au ngai lo le ia po mar kai mi e per siam po la unga la ba ku ya e umare lea po la pero ma siama e maro se le ko foi mai e pa pela ki ia le umare pe siama tu loading e ke pero e ma siama nga ke fiu ai no
ia ngai kana ngai ma ko ni kai mi a ko ngo fa ma vai fa tai pe so fa tai lo fili fa tai chele la martina lo fili ma ai ngani fa tai fa mianga ma fa anga fa ko mo tina dia to sang pon long ya ma se man ro ta to no ia se mai pe se le la pe mai la fili pi si va pe se le o tia poko Faku sa pei o se kolomoko Pela va o se ki a polo Faku e mai kua o le koko Malala wa mi o fai so o O ba o si lo ka solo Bengo e o le se no mau Maka emo mai e ke pesto Pepelo, pepelo, pepelo Se sunga wa le pepelo Pepelo, pepelo Wa o ma o la pepelo Pepelo, pepelo Se dia wa le pepelo Pepelo, pepelo Se sunga wa le pepelo Pelo, 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 zuma. Ovalo fa mau aluma, paki nga uru pele zuma. Ile kele o ngai au ova,
ole fili ole kama ole maua ele ai lava songa iunga fai aku fafia li sunga fa mangi fila wa pele sumba ai le mafai lava lo fia ai suka wa o fai aku ai fai ale nga wa ma kalu ai lo fia kenge mama fa longa ka le musikai kele oi se kala alo kama ma se me ai bumba o se mea sunga ese sunga o si o fia poco fa ku sa pei o se kolomoko pei lava o se ki apolo fa punga mai kua o le koko malaua mi o ua fai so o va o si o ka solo pei o se selo mau maka emo mai e ke pesto pepelo se sunga wale pepelo wo ma o la pepelo se lie wale pepelo Suave para mole, aguale popole, guau se fica la penge po ilole, mai lo ni masaka e vai masima, fade ai lo ni ka fa fia a pizza, we mai se mai ai finger, fia men pa mai o música, ella saca rima casiva, okay ya se no se cueva mangano mai ika. I'm sorry. Pepelo, se sunga wale pepelo, wo ma o la pepelo, se lie wale pepelo, se sunga wale pepelo, Se pang maneo le fia band hio e fitu minuto nta no le tulai fa e ta tolu ua tolu ga sta tu ala una pa ta va sa mora la tolu e pele le loto pa fitai pa te tele na le mare lofa to pa nia atu tanto po longa neto sang po lua o lua lima tau tai yesu tanto sa pa tai loto tali no no pa ta va i mo to malawa tai ma puto mai ese pai mane tai mia lofa te le atu balo tu se le so tato mnia au kinani manu tu o yo tu no mau lofa te le atu wo mai masani a inga me si tinai atu ma fa ta loto lo pa ma mia foi tato po longa ile le foi tau sanga le es pai pai asa ma se mau sa more tu no pele tau pai lava ya to ia tu leo sai pisial sami o po fa nga tai fale poto tau tai se la natu yama pa moe va te lo to nganga ki siano ma ngalo la to ona tai tu tano to le ona soifua ma ia manuia I am going to leave you.
began. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Alofa Samoa, wa wene yo kasu kiano, awal suya ngila wa mekio. Ai eva mai ina se fulu lima iba kolu, amo, Radio Samoa.